Dito'y rabaw tidak ka sumambay dagiti problema. Panagsagaba di tay maliklikan, hakas bagyo lumalapos lata. Dito'y lubong adut mabuy-buya, no imdengam ket maguyugoy ka. Panagkarden kuyuden naka, ngmagbabawi kanto ti odina. O ako anay langitan, iyadayo dagiti pakatnagan, tulungan na ibitunggal agdan. Bayad mo diyak kumamot malipatan. Yes, shout out to all the viewers. Matag-tag kayo. Dawate kad aputi kaasim, pagayatam di nakaramiden. Tanalapit adut pagkurangan, kasapulak ti panangiwanwan. Dahito iti kanta kandawat ko, man nakabalik nga ama ken apo. Isurong di nakaramiden, pagayatam inakan tungpalen. O apo anay langitan, iyadayo dagiti pakatnagan, tulungan na ibitunggal agdan. Kayat mo diyak kumamot malipatan, kayat mo diyak kumamot malipatan. Ayat mo diyak kumamot malipatan. So, dati ka kan takot na puluhan iti sikat na kamo. May isa katigiti original composition tayo nga na i-record sa Jaya Rab Recording Studio iti taon 2013. Nagbayakin niya. So, dati iti kapsat yo. Ano mga kapsat yo? Iti YouTube channel tayo kata Sans Labor Official kata dapat man dagiti kapsat nga apay nga naka-subscribe kata subscribe kayo nya mapalin niyo pa nga i-share nya mapalin niyo pa nga i-like kana mapalin tayo nga share yo iti dadamo pa nga channel at tinulong tayo next time at adubay kung iti rumon na original composition kata shout out kada iti amin nga buya iti intiro nulubong. So God bless, matago tago. Yep.